Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kini kilong ki status juga COVID-19 po state Meghalaya kepada 2 mendagasni ke arpoitrik Julai. Ki total active cases bagian po state menta kilong South Park Kanrio, East Khasi Hills idon Lais Pak San Husan. Kini ki East Khasi Hills ki BSF kilong Aspa Andrew Punyo, ki others kilong Nyopusau but ki Armed Forces kilong Khatsau. Rivoy District Saupuar, West Jaintia Hill District Iway, East Jaintia Hill District Iway, Southwest Garo Hills idon Iway, South Garo Hills idon R, East Garo Hills Iway but North Garo Hills Iway. Kibala jam hadu menta kilong Nyopungut but kibala khalat kilong Saungut. The today active cases today, only today, we have 21 cases. In East Khasi Hills we have 13, 2 CRPF, 2 BSF and 9 others. In Rivoy District we have 7 and West Jaintia Hills 1. Kini kebalong ki positive case kementagasni. Kebalayo ek report kilong baro total kilong arpo Wingwood. Na East Khasi Hills kilong Khalai, ki CRPF R, BSF R but kiway kilong Kandai. Na Rivoy kilong Nyo but na West Jaintia Hills ilong Iway. Ki baro ki sampul ki bangila pha hadu menta jong ka arpo itrik Julai kilong arpo prahajar Kandai spa lai punyo. Ki baladep test negative hadu menta kesni kilong arpo prahajar sispa andru punyo. Ki bedang up pada ya ke report ya ke result ke bampadmi kilong aspa propo. But ya gitu ki bon pai na sabar jong ka Meghalaya hadu menta kilong arpo lai hajar andru saungut. Dengan layo positif ini case kita ada black contact tracing. History kalau ni kebangiyo ada mentah kalau ba urung apa kejelah ba akhir tarik dong Jun. Udai bojudan ni sini, boleh business ni sini, ada safe shop giyo business. Widi di area ki snow di fair. Te udai bosong besar spor apa umai. Hajar berumah. Shua ka lockdown, ulali Thailand, sesnaw na jong sa asa. Hadin balakot ka lockdown apa atun ri tari Jun, urung sini siya po kajela ka jung. But udang lihat yang ingin business uya na kini kali sirum siya. Di mantap contact tracing kadang nya. Di hadu kan nungut mulai kendu, namu ularung kendu atun ri tari. Di kini ka business ke bangidang lapang kita udang lihat udang mentar ka lihat ni. Kini kata udah nak mentah pok karantin. The high people bukan itu asal dari aduh bukan tugas pok dari. Kemudian budaya itu business, itu kontrak tracing kan ya. But ingin sesuatu nangilayo ya diberi war apa buat dia ni. Yang pemerintah dengan orang dalam karantin, urung ni kita ketangan domla komen ini mentah. Aduh ingin ada black saya kata inquiry bagi investigation. Kaan ngin prisitong kata ngin prisitong te ngatrai ngin nam yabun than ya ke question ya ini namar kumo pi menta hadin balalap layo ya ke report menmet ba uni ubriu ulong positif bat kata ru dei kumba I DHS ilal ong ba ha ka shiphotorik la test ya u te nadu ka tu shiphotorik te la pha garantin ya uru ten rei kumo ong pi menta ka contact tracing ke ba nakalian ka health department ka district administration ka sim mentaya ka tu ka shiphotorik syati nomor one room dei ha ka arhun tu kat kum kita kikot kisla dia ka tindang na tracing but ru ngidang find out ka district administration menta nakalian ka Rivoy district kidang le kata dia mentang ngin parla benomu tangba nakalian jo ka sarkar kan le ya ka babahatam na kabenta ban syong sngan ki pajba jongi
hakan ni ka than riboi area mendai tang riboi ba keleng ni ke jaka jong ka jelami kala ngin make sure ba kan num don ka jing spread leng ba jong kani ka kenyang jipang ka bawan dai hang ta bang ong pi mentang ni la ai ke direction na sarkar menang don ke review meeting na buta kataru ni la ai ke direction ban ngi kwa ia ke detail barok bangin yo bangin sutu ka action gi bangin dai ban ship namara lada one back kat kum ke lenti nang ten entry point pila sutu ka protocol ka along lapa in place but ni ubreu kat kum ongi DHS kolong ka pau sai kedar kolong ubasa ubasyong hang the ha mau hapo udon ke jaka ka putar wang thi nang ta ubakren ka ketin ka khana rimat ukren ketin bohoi bro te ka balong hadu kat kata te nak la da ko mau pi nginnem ailat ba yo kadon ono ko loopholes nakalian ka sarkar ngilai discuss ba mane ko mau pi te ailat yang ni bangin find out ya ki aka bro nadu ka arpunu trik ba urung kumno uyo baniyat keleng lane yo don kanu ka loopholes kane ka no kanu ke jing bakla nakalian ka district administration ya kataru ngin sala banyathu ya pi hadin bangila find out ya details na dong sedong balik that's what banga ong pi kabanga batay pi mene kalong ba haba ulawan na ka entry point kabamut ka protocols ula de banle mo uday banle tenrei hakatu kasngi da ka jingya don lang ka borsnong ka bortaw hang te po boy lembong kia bat ya u teni ki bat te na da ko mopi na kalian ka health team bro ki saya pha garanti na ka juga por ki sim ya ka sampel na ka bantaban test bang ong ya pi kata de kata ka big problem nomor ubakren ka tin chungi chachai kata de ka wei number 2 udon ni imat ka jakaru te ya kata ngong pi bangin ya thu mangi mentang-mentang atrai ka bom la long ten re ka bangakwa ban ai ka message very clear na kalian ka sarkar bangin na kali ka sarkar ni simkhia khamtam ya kane ka case ka bajia kum bangi simkhia ru i kitu ki case ki wede bat ketu ka wedding party kade ka interstate movement ngi perking bat ngasu thu bakai jingwar rung jung u kabamot urung lengba jong ka entry point nakara daw ngo pi ngidang call ye ki details por khoi nakaliang jong ka district administration ti yamentang ngidemla ban su ai klumar ya ka jingkren lemdang yo ya ka detail nadong sedong nang the na po ka district administration riboy pi ya kata kamu pi kawai kalong ngila ai ka total lockdown yikitu ke area berkhoi ngila declare ka containment zone nang ta ha ka jo por ko curfew rungi ai ha ka bede bat kene the only problem ka bangi kendu kalau ba pi namar siliang surok ka de ka asam kamun ka Guwahati siliang surok de ka Meghala ne te pin ong hi ya ki forces jongi kamdei ka basuk ba man ka sipo khasan phut ban ong ban ngin monitor kata kamdei ka basuk te ka ka bahatam mi ke bangiju kerpat na keleng sarkar kolong hadin bingla impose yikini ki restriction ka bangi kerpat iki pajba nong snong khamtam hakathik area barok ko wei kolong ba ki dei ban stay safe kabumut ba ki dei lakum nuk nuru ban kit khle daladi yaladi ngatradi kata ka bedum kame nomor 6 don sarkar 6 don sipai ubala banyada yo nu knyang jingpang lemda don ke jingkit kli daladi yaladi bat yakni ni apil na kapor lengba jong ki borsnong ki bortaru ni Ukraine na kapor khnang ba ke baro kenlong ki bayaj bayarti tekite ki kam ki ba nakalian ko sarkar ngile bat ba kumo pimenta ban rung ban mi hang the kitu ki area ki bingla declare ki bingla mu kita restriction ngimla bat kitu ki ban mi nang thiru kinimla namar bangi kwa ban pentik na ba kanika situation kanum long out of control pi kanlong kumni lada kat kum kanika ak ka pandemic ak bat kum juru hadin bangila promulgate ya kanika ngiyong kanika
kai kini ka aka disaster management act te ka authority ka syong ha ki district administration bakin sim ya kanu kalat kalenti ban pensitom ya kita kibrio nalor bagila aktif nalor bagila asmutu bakam long safe let ki violate ya kini ki restrictions ki balabu da district administration ka bamut ka an ka don halor jongki ban le ya ka badon kam menta ka janmit hadin bangilayo shu ya ka report na bro ar kini ki district ka Ribohoi district bat kumju ru na kaliang joka East Khasi district ngisyemba sa saungut nang ni na po East Khasi Hills kabamut live husangut de ki bela de file ka FIR bat menta saungut ni IT ha ka deputy commissioner bakan le ya ka badon kam ban file ya ka FIR persya ya kini ki sawut ki ba ngiyo ya ka jing pensisya ba ki aten ya ka tu ka wedding party hangti ha po Greenwood Resort bat kumju ru hari boy hadu menta ki don prangut kabamut East Khasils live hundangut hangti Ribohoi district prangut bat ka direction ke bangila ai menne kalong ba bro ar kini ki deputy commissioners kin sngau ba ban pendep no ban file ya ka FIR na kabenta kini ki saupun yungut tang ba ha ka ju kapor na lor kini ki saupun yungut na kwa ban pensyai bang ni na lor kini ki saupun yungut ke inquiry kadang ya chu namar bakawai kadai lengba ka contact tracing ka bale na kaliang jong ka health department ngila banyo bat kawai pada lengba jong ka tuka FIR sembla file phim nang batai kila ban plashu bedang don shu ke bale te kandang yai beteng lada don ke bakum kita lada dang tam nalor kini ki saupun yungut ka bemut ke sorkar kandang yai beteng ru ban file ya ka FIR kata kadai kawai ka benta ka bangakwa ban yatu na ka benda ka jingtip jong ki pajba nong syok snong jong ke jelame kelaya jungi porok kawe kabang kwa ban ong ba mene ha ka jing ha ka review meeting ka jing kren kalong ba namar ba keniki amfusis kinang kiu man kasngi kiniki positive cases kadon ke jing kren bat na kaliang ko sarkar ka ba la mi lang bau chief secretary ka ba sungtenat kalong ba na kaliang ka Assam Rifles kilakular bakin set up la ka jong ka testing units ke jongki baki tu ki returnees ki bawan na keleng saudong jongkari India andi ki wan rung chake jela ka jongi ya ka testing kin sale hi la ka jong hadin bala install ya ki tu ki machinery kumju ru ngi kren ya ki wei pat kini ki armed forces organization bat kini ru ki ong bangin take up ya kane ngin kren bat ki higher authority jongki bakiru kin lem kumju khnang ba ka responsibility na kaliang jok state government kan khamduna hakabidei bat ka jing lum ya kini ki sample lane hakabidei bat ka jing test ya kini ki cases ki babon ba ki ba mi man kasngi na kawai kasngi sya kawai pat kasngi te kata kadai ka benta ka ba ar ka bangakwa ban pentip hakmat jongpi kenang baki pajba jong kejela jong ikin tip baru kabalai kabang hakwa ban suri main biang kum mengilarai hakatu ka review meeting ke sorkar kelarai katu ka last kalong bangilarai ban nadu ka arpolai tarik siteng mit yakini ki entry points ngin khang no hadu ka lai poi tarik siteng mit jong une ubnai kabangi kerpat kalong bayak itu ke badang sakut syaki wei ki jaka syabar jong ke jela ke jungi lengba jong pi kabang nganga kerpat kalong ngipen kan mau sengau bah nadu ka arpu sauterik hadu ka lai puai terik sengau bah wat wan nama lada piwan pila ban sakut siteng lenti pinem yo ban wan rum siapo ke jela megalaya kita kideki ba ki jing pentip ha ka ni ka janmit na ka benta ka jing tip jong ki pajba nong song snong jong ka jela